ninkethi nkatho na nchune mutegeri kugwatanira na bao twikire nteto cietu cerutha ithatu hamwe na nteto iria nkureterete ni mutongeria wa kanisa ya Catholic Baba Mukembu Francis gukwari na miaka 88 Mithikali Nturi gwitetera akiuga Rais Ruto ni murongo na kindi kiarekane nawe haibange gisiasa. Njuri Nchekere yachiathuranire kuga ire yachemanire na gavana Mutumate akuruba Njuri. No tena right cha o condemn president no ndo bakawira kwana bila to kuromba every other leader na unite na Mutumate igele kuri imanyara gotigana na rais ni kwengo gwa kawira. Mwonanirio twa mathithio ni Maureen Kiremi na ningetwa Maureen Kinya na nteto cietu chiriambiria thaici. Mutongeria wa kanisa ya Catholic Baba Mukembu Francis ateo gikukia Pope Francis kitumirirwe ni Cardinal Kevin Farrell tha imwe cherukiri na ndaika 35 Jumatatu rukiri. Nare Baba Mukembu ujo ethiritwe agitutira mbajwa sibitari ne mwendhe kurune ya Italy. Pope Francis athurirwe gitine kiu mwaka jo 2013 ari wa magana zairi za 66 na 2015 ariunga thigurune ya Kenya. Na iretherwe kinya kiamukirwa na wirubu nene na kwitari na ukuruba miaka 88 aja Kenya atongeria mwanya bario Rais William Ruto munini wawe Professor Kindiki na wakaraja Rigathi Gachagua ni batumite ntumiri cia kuboreria nyuma ya gikukia Baba Mukembu juria ni muchiaro wa thiguru ya Argentina. Ni Pope Francis ake na Pope John Paul baraberega kwithira bakiriunga nthigurune ya Kenya na John Paul wa Baire uria wakwire mwaka jo 2005 ariungire Kenya maita 3 kirotungata bwawe ta Baba Mukembu. Urewari Minister Worimi na Ndethia Mithikali Nturi na ithurite atiwe bataraniria na Rais kuma mweri jwa Disemba mwaka muthiru na kwa Rais ni airiria Meru na Kenya ate ni bethiritwe na rwaria kenda Mwangugi. Akiari mubango ne jwa gichunki gya siasa Jumapili utuku Mithika Nkuruki ni atumirite atiwe gutengugi akwenda kumakiri Rais Ruto na ate ageta guchwa akenya bangi baria akagwatana nabo kuthaura Kenya kumokombone bwa thirikari ya Kenya Kwanza. Nendhuranirite riboti ije. Akiaria kire mubango jwa gichunki gya siasa siasa Mithikali Nturi na iteterete bonene kumane na makarika jamwe jareja umerire kagita karia ari Minister Worimi kagita karia Rais ariungete Meru gavana Mutumane amurombere kwa Ngugi Mithikali Nturi na Peter Munya nawe Rais Ruto achokia atine aragia na Nturi ontoburia aithorete buboni urongo nawe gotenguge akwenda kumakire thirikari ya Kenya Kwanza ni atina thithirie makosa ukachia Meru Butari na president nonto ramo chuma mwirire na uakarungama Mithika ni rafiki yangu na nini nitaongea na tunapanga nurongo tiro wali twara cheno. The last time ndaririe nawe ni tariki 10 Disemba na ntetero muromba ngui iranda State House na ma bishop ya Meru yarato arina yo nariko nara mbere kinye tariki 18 na judgment ya that was the last time that we na president so gwe ya kuito kwaraniria it is a lie na nkwenda kuwa ntiko injia na ntiko urongo na athirie makosa kuyoka cia Meru itwaracia nawe ati kubangana mpewa ngwiri kwingi ni utingwe nkwenda na ambikire na baba mwira bathikire I don't want his job
I am not interested. Lenturi na ugite agachwana na antu baria bari na mathuganio jamwe kugita thirikari ingi iria kaguna mu Kenya. Na baraba igwa yuaki twitana iria kimathugania nabo pambitikiri burunendi aratwa kinya na urandona ura mauntu yo wita ntumba kwa fondi ukira ringi permanently. Are you bitter with the president? Twina antu like minded no twaba ingi muno kya kuria papa ingi ba uteta kwa kiwa mantu ya twita boya so kwa mantu ba wita boya ibambitikiri woni nchwe other like minded Kenyans baraku na leaders bagwa mantu ya tibu imuno tutrimane tuone kwetha tumba kwithira twina kureta mathwania yetu hamwe kuona hau atumba kwithira twina alternative option ekuofa Kenya nkuruki ekwitha twin desperate twinde tukirira tweterete no ti mauntu ekwithia yareo. Mithika Lenturi nkuruki ni agerete kanywa munini o Rais Kithure Kindiki na kumwira atigane nawe aibange gisiasa akiuga niwe mamuthukirie rietwa kiri rais akiuga niwe munthu o Miru. Ndaringire Kindiki thimu amuriane ndiri huyu mtu anaitwa Lenturi huko Miru. Unajua ni mtu yetu amwira Mithika ndiye ameharibu Miru yote on speaker Kindiki na kane on speaker amwira Mithika ndiye ameharibu Miru yote ni mtu mbaya nini ndio ndigerete ndekuwa ndio mtu ndo amuria thiri Mithika ni mbaya kuliko Raila ana defender ndani ni wa mwirire buru amwewe tafuta yeye munge ndugu yako lakini niko na yeye hapa amekuja kukustaki no kuiba ino ndamwire wewe ndambi change yae na lazima change style ya approach ya mauntu a style up no kuiba no ntupanta matharau kwando kuiba ubochwa ino ndande kuiba kuruba mwebe sima Miru ibe ubochwa no nto Amiru batena antu ange awita no eba kuona ari akwi asa brother no ntumithika ati akwi so baindetera thini ndichi yakwa. Lenturi na ugite wena kugwata mbaru utongeria bwanga na mutuma na ati ni mutongeria uri na kiao. Chogeria mutuma muno nkatho gavana wetu o county ya Miru nontu wa number 1 for the first time president aikuia na nonere awe Mithika na shuro ngui kankwire kinya kithiro tibungi that is good enough nontu imutongeria ukuona that aina kiao na kiantu bangi barakona baumba gutetheria in one way or another. Maureen Kinya, Wero TV. Ntuko inka inyuma ya muchemanio jwa gavana mutuma na kanju ya Njuri Ncheke na ndi rwangirwa kanju eururia rwaigitanirie na gutongerwa ni Adrian Waruaro na ichumirite na kuga ati bau bari muchemanio ne joti ya kuruba Njuri na gutari na kinyotongeria bwao Antone au. Uteri na mwe nara mutindwa nara gavana aratrima na itanantu na Njuri eterio uteri Njuri edia nenda kirauni bio kuona utura ara kirauni nara bara uteri na baatu tuteto uteri na to ya nyumba Njuri ya tureru are oro keni na kira kenene kya tigania ka Njuri Ncheke ya tiani rithato atureru are na ndirenda kuo nchero etiu kumona mchetho mundu ndirigirwo gavana akiwa aba support na bira bionde bakenda bakuma nchiro ndirakuona kumwe kwina thina ibi byo tumabera aba support batu to support awo wita nchiro oro nche murangeri nevele Njurine na getha no alubeta kathera nwe nevele no ndulubeta na atonenkete diaki toe ntukemriti kwa ute mundu alubeta abwirete kuroama kana kuremeretene ndigwa bantu bakuwa bandikite constitution Njuri ete constitution Njuri yeta na kia na mitaratara ya kaurobe chao kana milio ya kaurobe chao aikre kwa uwe itara kinyara kunankanira diaki tukanankanira tutiwanga toeka miaka 10 miaka 20 Njuri ete yau twathinja gavana wetu kendete ka chiacha kana kenda wele waboto kuwa wewe mwana Miru na kinya zo umete Njuri ujiari mundu umete Njuri
na muntu ajeri muntu ikinya ke da ta gulu apio na ije nda to je ta to ziate bo boya wone anga tubau tikata kuremera itine kira gitikyo kira ke bele imote bo beleria tatanya ria ya beleria lubata no na to beleria ndio na kakadera anga to lubata ore merete gwo okethira no kwenda kuruta ngwena njuri onaro yaro nonto nuo kalelete nyumba yu chanjori chonde na nuo na thabura nyumba chanjori chonde bau bange bonde batongoretwe ne broka muno kwanza yare morangeri ya gwenche ni dayo arecho yana 30 na taruta 30 na nende na okemba na ukerewe na nuichenche ni mbiwo no to nuare wa mwana wa mutojore ncheke nuiche manto yau wake mboni anto bakwe ya kuthuma mbecha kerewe baterete haki beyerete mbecha kerewe riana nabo onaro yaro andiriano aro yaro wethe no kwenda kona njori na atongoria bau bawe ni mwako nenkera bo njori utongorie manto nero kwenda unana no ndotije keba murangeri nenche gathuru waigwa ngaria nawe muria ngara choka mumone wa mwerete ncheru reko mwerekeria ncheru ndetwaramberia renge ncheru no ntuboke ariko yakwa totera nturume na mbecha nyingi muno na ndewa wa mutogia na orenge twetota ng'ambe nyingi na onacio mwira naite mumone akamata 30 aite mumone akaruto chene au aende ni ligo akaringa akiwa no anjorie ncheke na akiwa na kwariria anjorie ncheke ndene Ameru bana wetu mbere kabisa ni mwana wa njuri no ntwethe niona tongoretie njuri ya Ameru yonde na araruta ngwe na nene barabari o igitarawe nende dikira nkomromba njuri atongoria barabari kuo na bamenye Jemwe ntere cha kegwe gembe ni kurombo tethio nyuma ya kwirwa kiumia kimwe kithiru na kubatiga barenkia mukeo bariuga nyomba yao yaire na batomba kuonokia kinyambi tenguo tibia kuria na ndi baririgira atori kubatethia na kiraro nguo na kinyambi ya kuria mwekuru mwenye njeu nandi ariromba antu bawendi bobwega na kinya atongeria kweja nampo na kubatethia Dennis Mugendi na kutwachio Ntuli ni akuruka ndu wandi ni akiuya ntubochiu Igembe South mushire ya kumekana tandrothi wanja na nabawe batigitu batina kimamo gintu gya kuria kana gya gwikira na mwankana ndi ni kiumia ndo na ntuko batona okubaigirwa kiao kuma mutino yuyo monki untu bakuromba ntu bawendi bobwega kubatetheria bawendi bobwea pantetherie kuona kuria na kunywa na kinyangu teke ntuto na kinyambi kinyangu ese skuru kinyana na ntoba sokete skuru ntene nyabyo basoke skuru ende ankuromba antoba wendi bobo ya bombolelie itombera gwigwa mbo tuko mwangi yokyaka na tomba goya tomba koria lakini atweka mbasi yonza gomba goya ntobibi ale ko lakini nyoyo yoni ombera ko itokuromba antoba wendi bobo ya kombe otetheria ntubao no ntukombi byatese grito bibi ari nyumba igitare mutino bari twathira ngari akori mwanki ni aremere gutonya nture ni jini ntubo barabara kuthuka na riba kuromba ntuba wendi bubwega babatethia ni bakwira nyethirikari akaunti ya Meru gukurukira ngavana Isaac Mutuma itungatire thina iji murungu no mweyano ntumio yana ana bonze baisasawa kintu kira batina kyo batina intuge bikira nyumba batina kuria bana Mutuma ntwethingia olelia mtureye kuru itina barabara nonto simamoto rera ererie kweya ni aremere okuluka nonto barabara cia kuru sitenjiro ngoromba antu awa wendi ubwaya thirikari tonyere batutetherie Dennis Mugendi Weru TV ntule ni akuru kandu wandi ni akiguya ntobochiu Igembe South County ya Meru
Evelyn Wanjogu mwari wa Laing'oya Maumau Dedan Kimathi ariuga Kenya itomba bururu kung'anania akenya kuma irajukia uchiathi akiarereria kugwatanirite na ruibangi ba Maumau mwekurujo ariuga utongeria bwa Kenya mwanka thaici butiromba gutuma utonga bwayo kiria Kenya bonthe ng'ananio tabura tukubatere Gaki Mutegi na nteto ici. Evelyn Wanjogu nori mwari wa Dedan Kimathi ura warwagire uchiathi bwa nthiguru ya Kenya ariuga kiri urwiri bwa nthiguru ya Kenya mugongo wa Meru no ari na nchambe indito bara batongoragia ndoa ya kurwa na mubeberu ta General Mwariama General Baibunge na bangi baingi arakuga Meru ni ari mustari wa mbere kurwira Kenya. Mahali vita ilikuwa kali sana ni hapa Meru kwa milima ya Nyambene ama Mount Kenya, lakini wa Meru ni kama walisaurika venye tu wapiganaji vita waliambiwa walete mabuduki pale Ruringo. Kutoka hapo watu walisaurika sababu tulikuwa na watu kama Field Marshal Mwariama, kulikuwa na General Baimunge, tulikuwa na kina Kavote na wengine wengi, lakini sijui kwa nini Kenya iliamua kusahau wa Meru. Hata kwa mgao wa Kenya ama keki ya Kenya tukienda mezani kuna vile tu naona tu Meru wameachwa nyuma. Wanjogu norano abitha munene Dedan Kimathi Foundation aruga kwina bateo gaibo into bya Kenya mugongo kagananwa akiuga bora bwarwagirwe Maumau butakinyira ara kugontu bububu karike. Mamangu alikufa na wengine walikufa wakisema Wanjogu, kwani tulifanya makosa kuingia mustuni? Sisi tulienda kwa kiwanja tukapigana mpira, lakini kikombe ikachukuliwa na wale spectators ama wale walikuwa wanatushangilia. Hiyo ndio dhuluma ya kipekee ama dhuluma ile mbaya ambayo imeshai kufanyika katika hii dunia. Ama the worst betrayal that has ever happened in the history of mankind. Kuna wale veterans wako na shida mingi sana, hawakuwahi kumbukwa. Kuna watoto wa Maumau wengine wamesoma hata kuliko mimi. Mimi sijasoma sana. Watoto wa Maumau wapewe cheo katika serikali zetu. Kazi ni kuna vacancy mingi sana kwa serikali yetu. At least muangalie wale wamesoma wapatiwe kazi ndio Kenya iendelee tukiwa na peace. Lazima kila Mkenya siku moja atapata haki yake bila kudhulumiwa, bila kuambiwa sijui wewe umetoka wapi, sijui umetoka wapi. Arete bubukire ndonga yake akimwanya kaunti ya Meru kuraba watanirite na gikundi kimwe kya matigari ma Maumau Meru Cultural Center araba tindite kwandamite ntere cia mwenda ntorenjeri ya kumenyera rera rankinya bobo ugite miunda yetu ya Kisima Farm wau nandi miundera Maumau ibamenye ba Meru na bara twina boba kuma ntere inge mwanya bamenye ati miundeu process nitite na mbere tutongeretie twina CEO wa Dedan Kimathi Foundation na members betu bonde nontu itwije miundera niyo erwiriro ibajojo betu baba inge bakwa baba inge bateswa na itwije thirikari yetu nandi nitugwete njara nikenda tumba ku repossess back miunda yetu na woni ne Maumau wengwa onde Maumau wengwa na ndio mwana wa Maumau na twinabona tugaitithania bongo ibwaga muno na tukuhanda miti tukuthondeka rera njogerie mwari wa Kimathi Wanjogu nkatho nontu wakurikana kwi Maumau ingi Meru nomba gutethia Maumau kuigwatira munda ndene ali muruti oni ndi umwe ura ugunikite na miunda ya Maumau ya Dedan Kimathi na rale muruti oni ndi na muunda na members bakwa baingi ibonetwe miunda na ingwitikia Maumau ye ya Dedan Kimathi kwi na watu kinyithitie nke reporter Wero TV nyo kambitaga Ki Mutegi. Ngugio bisine ya ngavana wa Meru Dr. Julius Bijewene atumite kanukia kiria kandarathi gucoka ngugine kana kaunti gatumira watho kana mawatho jaratari okubatunya kandarathi u Bijewe kagitene ukau ni arombete MCA gukurukia budget ya mpongeri kuri okenda kurigiria mbeta itigacoke Nairobi.
Rungamiri wandiko obisine bwa gavana no Dr. Julius Mbijiwe na ugite nandi na kwenda kandrathi bonde barabe na kandrathi nene kaunti Miru bebe bocho kangugine mbere njuma kiumia giki na maabisa bonde ba thirikari babiri kutho bakiagithio ntububu kiria ntubetu ba contractors baraba ingugine Miru County bali na ngugi na banenkeri document ciao na batirambiria ngugi kwenda bera mwanka jwa thirikari tigere meri iri jurikia na all the contractors ura withirite ya ingugi na bwite kwithia on the ground achereri muno njuma nonto otherwise baadhi ya county government tutenta teni kana twitikiria mantu yantu kwithira bagita na othao na at the same time nkiraga nabo chief officers betu na procurement team naromba kwitha batenenkanite document kana maratati ya yoritingo ndene ya county government ya Meru no monka barakisho ntobo no monka contractors be they on the ground bakiritaga ngugi tinga mantu yanjira narakomba kwithira no ntobo ambura ikalazimika gutuka gutetera kidogo mbura nyia eketho akiwa nandi akandrathi kagita kana bwita ngui maturene betho bakichwa MC anture yu kinya wanda administrator ndekena gutigira ngugire kuritwa ni kuonekana na ni kwithwa gitegerwa nyia ini department nyingi inge chionde by Friday bethire bakila ya saga kuensure bali on the ground bakiritaga ngugi na no monka ki uriti ngugi bethire bakiaraniria na ntubeto baraba on the ground kuri na members of the county assembly bawondi uchionde ugeta ground kenda tuireita kwa checks and balances araneria na member of county assembly award you kwina wanda administrator kwina sub county administrator na kwina department yo chiongwa kenda tumba kuya checks and balances na ensure ngugiria ikulitwa bobwega na kibara batokete mlatati na kugati bathirite gwita ngugi awa no mwanka mabisa bathirikari betumwa nekenda kurikithia ati ngugi nitikite ukama na nkionga irati gukeja gutwika we omba kwitha elected document county ya Meru no thingo ge oritre on the ground akure no monka monitoring and evaluation team it's okay ground kuona kethira kwingugi iriti kire department you nyauka ya kwitha ni department yenjira na gutuke membi kwa urire bena no the technocrats ibaije kuona na arangugi iriti na iriti bobwega no tutenda gutwika ingugi iri maratatine it on the ground. This should not be entertained by the county government of Meru ilo tongeretwe ni governor Mutuma Toithinkia na mukana nandi niki mukandarathi uria utithuitite ngugi nondu watho bwatumika kumutunya kandarathi iji na kunengerwo ngi kwa tuka contractor nago ina maratati no nenkeri document chionde no ticho on the ground tugatumira sheria o kulingana na ore ndene ya mauku yetu kana ndene ya sheria ya Kenya ku revoke contract huu contractor huu kenda tuba kwa contractor ungi uri okomba kulitango gibo bwega na amerite na mpwe na igita ria mbere mwaka jwa thirikari juthira no tutikuthugania kana twirigira batwi mbesa ciomba kuja gucoka gi treasury ndiria tukwenda services ciomba kunenkanwa kiria neromba nawe nandi nikire msiba county Miru kutigira nandi ba kuruke supplementary budget nikana gutigira utembeca ciacoka ititite ngugi nankiuragia neo county assembly yetu nonto lutere no executive twarikirie mantu jam budget supplementary budget nkori ya assembly yetu yomba gwita na speed yomba kurikia supplementary budget kenda nayo tumba kwingana negitara mwaka ria ritigere twithira gutembecha ikumba gucoka ndene ya treasury itirite ngugi ndene ya Meru Buthuri Muriuki Woro TV Muthirio Kangangi Itana mbere kurumira nteto chietu nchokerete nyuma ya kagita agati kuraja nkuretere nteto nkuruki. Ongera nko rumuri rwimbaimbe Wero FM 96.4 rumuri rwa Ameru umamundune ejawerune. Yo fam, it's that time again. Finals. Oh yeah. Go TV. Let's go. Final. Go TV. This is too big.
The Premier League, La Liga, Champions League, FA Cup, Europa, and more. Finals. Stay connected to catch all the biggest football finals with your best football friend. Go TV, love it. Si niliwaambia? Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza, na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara. Kikundi kimwe na rietwa Kajuka Central Imenti nigichumirite na kuga ati bo barenda kugwata mbaru speaker wa mbunge ya Meru Ayubundi kujokia giti kia gicigo kiu. Bariuga Ayubundi nombanite bonene kagita karia RMCA wa Buthuguchi Central kiri kubaretera witi na mbere na kwa ubakamu wa giti kingi gikinene bo bweziti ori rukurwa gisiasa katika Ayubundi na mubunge kirima bwetite na mbere kwarama kinyankurukia bura tukwirwa ni mutugikare. Ni bamwe bakari kuma wandini ya Buthuguchi Central na rietwa Kajuka Central Imenti bale abonekene kuga na gwita speaker wa mbunge ya Meru Ayubundi kiri kurungwa magiti kia mujumbe gicigo mbunge kiu kiri githurano kia mwaka jwa 2027 bakiuga speaker Ayubu nonene katharika we gakubaritira ngwe kuma RMC wetura reu na thaiji bariuga giti kia mujumbe ni wokombana. Lakini mtoja speaker Ayubu na kumbo tutetera ibyo byo tomatori atere antoba centriment tuteguoke metho tutegembere tuone mbito dingatite tuterugoke mato tuthikire na te kukugwa na te kukuthithwa Twetekanite na Kajuka mwe tukomama tukunoga tukuchwa mujumbe oraomba gututethia tuona tunge nonga Ayubundi nonto mirandie ware are MCA ne kuonwa nae na metho nyatha ya speaker no agurika na Buthuguchi Central na tutumuthurite thikiu gathuri ni MCAs ba Meru yonthe na nagwiga antu akuona akareta Central Imenti atwire ari MCA weto miaka 10 na ngugichioni kuonwa imwe mukiria Technical Institute no wa miambiririe ya ijere batio Mariene University no amechwere speaker Ayubu Vundi urio tegitene ari thaiji te MCA weto te MP weto ombete gwetiria thoko ekwa $155,000 asoko na $55,000 itengani aromba milioni inge 22 yonde tonya milioni 77 ni akari baraba ugete mujumbe wao kirema nguchine na remi kubathingateria mirandi ya weti na mbere kirithirikari nene na kwa mianka iribo bate kuona kiguni kira bareterete gicigo mbunge kiu na ndi bakiuga reka bachenchani otongeria bone kethira Central Imenti kagia katharika gwita na mbere kirimirandi igwa inaira bange kawira bye na arwa nande kiri my bye 2027 ibange speaker akwanya karukiri na tutekwitha kirima na tumwete gipindi kiao kia miaka 10 nitigeria miaka ewe iri akare agigitine twiromba antu ba Central Imenti atiri ni utongeria tukwenda guchange tuone change no utongeria na bwibubu mutongerio mwega uri okuthikira antu na uri okujari masira ija bangi Central Imenti tucogeta nyuma mono no ndo mutongere otuguthura utesigene cia project yomba kuonania miaka iu athira mugonya te otwirigirite kuja kuona miaka iu itigera iri ande kwatwika muntu ipindi biere mantu acho ndi atromberete oti onto tukuona na metho no te buto kuona na metho bathu antu ba Central Imenti itubatere kuthugania na tukori na aturi kiripotra teto cia weru ria kwari eto ni mutuge kare
Thirikari ni kurua gutega athomi baria bakombithia gukura kwa machukuru ja University Kenya kenda bae watwanya twa Vice Chancellor Bobo ni nyuma ya makarika gukujirwa chukuru mwanya cha University irio ya Embu na Kinya Nairobi na ingi. Kuringana na muthomi Moria Kaibunga ni ati to mwanka mto ethirwe ari muthomi wa PhD akieza na ngerekano na chukuru cha Kimanthiguru ta Harvard University. Anthony Kathenya na ranirite na muthomi ujo na tutumira ripoti ije. Kagitakala university nyingi ja mwingi thina mbere kwinyiro ni mathina nkutho mathina makiumanagio na utumiri buthoku bwa kigina gia skuru University ya Moi, Technical University ya Kenya, University nene ya Nairobi amwe na university ingi ikimurikawa ni bunge nontu bwa utumiri buthoku bwa kigina ile munarimu na rutuwera kiri university ino kurega kurwa mishara kwa kagitakalio. Vice Chancellor wa University ya Embu alomwa VC balaba gwetetwe ni bunge nene kuremo nengo gile baetwe. We flag you for excessively being incompetent and abuse of office. Muthomi munene Daktari Moria Kaibunga aligukwena mauntu kathumba maria malenkithithua thina ino jumirite kiri maskuru ma university jiaomba gukinya muthia. Bwa mbele Kaibunga aligwandikani bwa Vice Chancellors ba University bobatele kuraithira ume bwa mtu kirurungamiri bwa kigina. Kuringana na Moria Kaibunga kwa kagitakanene rio kire kithirito ikaraithirio kiri wandikani bwa VC va University ni kithomo gia professor na onto bunene bwa kumenya kithiro visujwa kwandikwa kaomba kumenyera kigina gia skuru botithirito bukila ithirua. The full professor qualifies you to be good in management. So itobati kinya kuilela ati itobati kuilela antobarato chala ya Vice Chancellors chia wa universities kidira ne antu by na competencies on matters management. So to consider only this aspect of one being a full professor kenda omba qualify kwithira Vice Chancellor. Moria Kaibunga kiuga imoja university ile ambega muno ndigoroni onde Harvard University ititongeretwe ni professor na jithiritwe igitongerwo wega mpaka ukinya kwithira je imoja university ile ambega muno ndigoro yonde. Onto kwina example ya na wa muno in the world. I've got the Vice Chancellor of Harvard University is doesn't have a PhD and manages, Harvard is one of the best universities that actually it's the best that we have in the world. I think maybe it's around that. It could be number 3 in the world. So this is a debate that we should also have. Bwajiro kagitaka Daktari Moria aluga tongere bagisisa babatele kweba notara ni bwa VC ba University ontobola kugona buno kabogosokia nyuma wetina mbele bwa University. Issue ya political influence Kinyaya who becomes the Vice Chancellor of our universities Kinyaya should be stopped. Let the process be merit based na kwa tuika antobara tuwekira in these universities na antobara bakonekana they are qualified to lead and they have a proven track record on matters management. Kumamuji muneno Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kathenya. Mumenyerire na musiasa Mithika Mwenda Mzalendo augitewe na kugwata mbaru ngavana Mutumantu Ithingia ni utongeria bwawe akiuga ati nonanitie utongeria bubwega kiri guchwira Mirantaira o amwe na mantu jangi akiaria rintere Chegembe South. Mzalendo ariuga michemanio ijeneo ikombithia bwega guchokaniria kimera giki kiria kithirukiritwe ni mathina kathumba. Marion Karugi ni agutwacho. Mithika Mwenda Mzalendo urani joru ya kumenyera rera na kathite ngavana wa Meru Mutumantu Ithingia no tuboita liare ukaranthi na komite ba kimera kia miraki umia kithiru na kwariria mathina yare atikite kimera ki kendo swera ntaira ya uturo. Ncokeria ngatho ngavana na inyetonwa ko no naronere nowe baba wetu tutona bunge ngavana au state antoba mira kiama kia mira ofisi yake na bakaranthi na babanga kankwendro bwakikishira chamani yabwira manto ya mipango ere nio ailo ya tutethia. Mzalendo akiwa nawe tembaru ngavana Mutuma na ati ngavana na mibango emea ya utira arimi na biashara ni bautethuka. Ronto mpango yuranga hapa na Mutume na yuo
yu antu ba mira turonere mira etebwetherwa otebwo yatethekera Nairobi mira yatethekera ko wa county na rende nwe na bendera u yatutethia no ibu ontu kuona twaruya ko nende tumuwate njara na bwana Karuiro twabu wata njara Mzalendo na buwete njara na gavana wetu mwire ituri kendra tumba utethia mira isokara yare muntu ena mira akathomethia mwanoke muntu ena mira akaria bwea muntu ena mira aetithia ngari njia muntu ena mira akaganyumba akea nontu ko kwari kwe kutiara tebwo ndina kila ikingo ndina kila thaiso ndina kila mburine ndina kila kianda woni ndina kila mwaidi muntu ena mira bwa ndina mira we ka 20 ndakwira mira eu thai kinya kethi atentona siringi ngiri mira eu nontu buroka cieire katero cieire Nairobi ciainga Nairobi kwatwika ikuria mira yonthe ciena mania na MP betu bira biurite intege yoka matamira ala Jomo Kenyatta airport na Kenya turi ndege cia mira cia miliki le sumari ne ritana ne ndege cia matamira Kenya we ciete kama matamira ko bira tunganganita na bitu tumira ngabana Nairobi ne to turiria atiri katwe Kenya na twetumira ewa Kenya nge Kenya ni otutumira na ndege ire kenyete muthetu wa Kenya ire otukamatira mira na sumari yuwe tutega matamira tu imumiru Mzalendo aritia wendira ukinyite nturene akarerene wadi ya Thirugaitie Gembe South na mashini okuthora rui utethio akinyitie kire ikundi kia ukuthora water project rui rwatethia kariba ntureji Barako Kaita bethirito bariki nyamarene kinene kia rui Nkiripotera Weru TV kumembe Mbito Marion Karugi wa Kenyua MC ba kaunti ya Meru ni Barumbete atongeria bonde kaunti ne ukugwata mbaru otongeria bwangabana mutuma bakiuga bobu gatetheria kuthiria nkuchanio chege siasa na kuhakanya thirikari kuritira karinguge akiari mutongeria wa baraba kaimbunge ne umwenda ithile ni achokerete mwandiki munene wa kiama kia Bas Mugambi Manyara na kumwira etikiria atikawira na umaru kiregitene na atige kurikira rais kugate niwe wengithirie Kawira ithile ariuga kwa bwagetomi ne ati gituma kia siasa Meru ikiaetanirie na Kawira ne tukumakania no wethirwa agitetheretia boka gitene ukau MC wa municipality na wekale mutethia kinyawe norete Ameru kwa kanya ngabana ojo kuritira county ngugi mutugikare na gutwacho Tigeni thaiji kwethire kuri na siasa chire no guni kire mukari wa Kawithire eje ni migambo MC wa kithe mwenda ithire na MC wa municipality kare mutethia bakiuga thaiji reka siasa bategora bakomba kuguna mukari wa Kawithire kagita karaga tigere mbere tweta siasa ne na nkuruki MC ithire akemeneria wakiri Mugambi Manyara akimuria na tige korota Rais William Ruto akiuga niwe watonyerere Mbaranga bana wakabere Kawira Mwangaza na thaiji MC ithire ariwa guteko makania no wengo watethereria Meru kuona Kyoto kana thiri na siasa cha mwaka jwa ngirije mirongo iri na mugwanja thaiji mwende ithire arira Mugambi na tie kuba makiate Kawira Mwangaza akethira redebene na MC mutethia kwa siasa ichano karunga magite kiriko chiteno guni wakagita kakiria kariba Meru Kawira Mugambi, it doesn't matter who participated. Kawira kwana kake Meru kwana PC reneo. It doesn't matter. No tena right cha o condemn president no ndo Kawira kwana. Bila to kuromba every other leader na unite na mutuma every other leader nether carry ratios cha Meru eta nambere. Every other leader nether akete president into bila to kwenda viende ne Meru. Lakini dhai bila to kwailia imaendeleo based on interest cha antupa Meru. So Mugambi ndo kura batu tetisho yao. We are focused on development na ito kwenda Meru bari turongo sawa. Itugire political decisions iri kumikiwa na ndichi dochi people centered. Everything ira tukwaria ni the people centered yantu betu na ndetumenye kagita kara twinako tukambigo channel our energy skyri kurwa mutuma twethinkia it is the most gintu giketha kindi disadvantage ki mwananchi nuntu mwananchi utubi arona mwankaza ai kiyo indoa late and center na that with the next cycle budget ya 2025-2026
tuchurie mwananchi mbia kona Kinge MCA Mutethia na rombete mbunge ya Meru na ndiba tongeretwe ni speaker Ayubu Bundi gutigira ni bakugia ngwataniro bachokyo rumo rwatwire ukaberene. It is now important that we are tongeria MCAs to leave behind our differences na twitikiria na ndikagitaga ku move on ndwaire rari otumithirie rumena rwa turaritukirita among ourselves turekanire na twendane nonto at the end of the day mwananchi na kwenda service yetu. Kingi kiri MCA mwanda na ugete kiri mianka iwere jete na kwenda gutige gwetera mirandi ya weti na mbere kiri wandi ya we akiuga ngugira chitarite kau kanyumene kwa mianka ire kurukite nechi abangete kuthithia kagita kangabana ntwethinke na nguge inge nkuruki inkwenda bamba miaka ile ntia legacy ntena manda maingi ni utia legacy antu bako bakithi banairwe ningwira baritirite miaka 5 ende ni ononto ngwira bampere ngwa miaka 5 na muthiene kinya MCA Mutethia na ugete wandini awe no betete na mbere kugunekana kigena kuma kiri World Bank na thaiji balabara ya kuma 3 stairs gukurukira kamba kya gweta kemu iri mubango ne jo gwikirwa rami turabeije njira ni jiti kuthithwa nandi kenda this financial year tuthokubyo tukuona njira ithithwe World Bank ke report rateto shewero reakwa rieto ni mutuge kare. Seneta wa kaunti ya Embu Alexander Mundiki ni ameneretie ure wari minister wokaria bwandene thirikarine ya Rais Uhuru Kenyatta nyuma yawe kutumiria na kwenda giti kia urais 2027. Mundiki harira Matiang'i kuchoka kwa Nyamira na kugeria kugwatithania kaunti wire akuga nigaukene bunene. Mundu to Matiang'i ni wakuma Nyamira County. Nyamira County umundi alemesi county ya Nyamira ni alivana muno. Kwanja mena mbunge ya county igiri na tuage kumegwithania turi ma senators ne kuremete anakuwa ni unuguo county ya Nyamira na county ya Kisii na mbanu bamemegusane maruwagira buga takati muvakari kugu Matiang'i kavirari gaka na ambia arete county sivamwe na MC na sio county yake ya Nyamira MC sio mena assembly igiri maretu vandu vamwe nigira tuone ati wakande kuruta wira na buvengi nitukumuria etikire kugwatira thikari ya William Ruto vamwe na professor nigira makande kuruta wira wega tondu kavirari gaka ni kavinda kawira tondu ningwenda kumwira miaka ino etigete iri na nuthu na ngai atukinyiria ni twisingia William Ruto tombise no kuruta wira wega ni mbise akawa vituka kwa Matiang'i nambia gwatani andu make nigetha maoka matunga na imwana ile ciengia kwa iku taiki 2032 na ni mbise Mount Kenya tungigwatira raisi wetu wega ni twishathi twakwa twina njamba yetu thini wa Mount Kenya tondu 2032 wakwa kwina njamba nyingi no ati every region ya kwina njamba yo no ati ngwena kuwa vitu na advantage twina njamba kale ni ya Embu ya Mount Kenya ambaye niyo Professor Abraham Kithure. Makareka jange za thato ja murimo jwa kolera ni jagwatikanite Kenya bupo ni kuringana na ministry ogima wa mwiri ati county ya Nairobi niyo eringikite bonene kiri makareka jajara zetete na mbere kutemantame. And in the last few days, as at 17th, we have had 3 new cases already, totaling to the number of cases 125. The Ministry of Health is coordinating together with the county governments to ensure that there is coordination. Therefore, cholera incident management system has been instituted, and equally regular outbreak response coordination meetings are happening by the National Public Health Emergency Operations Center and all the affected counties. So we have regular meetings with the counties that are already affected. We also have continuous engagement across the country with local, national, and international partners to ensure there's a well-coordinated effort in terms of resource mobilization and technical support and information sharing, because this is very important. What is happening in Migori could also affect another county at a given time.
The Ministry of Health has case management guidelines shared at the affected counties, to the affected counties, and laboratory support for diagnosis has been offered by the National Public Health Laboratory again, a case management on the ongoing in Nairobi, Kisumu, and Migori. We have also enhanced our surveillance. The surveillance teams and surveillance issues. We've enhanced cholera active case search at the counties, the field investigation to the counties by our FELTEP team, and the division of surveillance. We have also contact tracing that is ongoing in the affected areas to just ensure that no more cases, we don't have a lot of cases that are also being coming up, just to sustain that. And community-based surveillance intensified to identify any other new cases. Au nio twakinyira muthejo wa nteto cietu ceru thaa ithatu tucemanie ntuku ya rojo kiri nteto cia themwe na kinya cia thaa ithatu ngakwendera utuku bubwega mbita Maureen Kinya mona ndio twa mathithio ni Maureen Kirimi.